Yada say ye mo akwa baby me da sister Sandy B ye guy. Yada na say ene ahosepa nenso ode abreye. Enkomo ahodo wo ho. Mr. Ojebrema me na yentie beboa yenye papa. Ebre semu nso meda maboafo ye ase na adwatonde no media mawo. Na me wo ha yi sesi de me akasa menua ba na atwe odro e wo ha. Obofo Herbal na ofiri a ene ye ne na oba bedi enkomo yi. Ti oba pa afi wo de wo mahiehia wo de but wo from mu ha say de nhia de nti sa afi nkometo ye ye ti na nkwane ahoden wo ho amen na say ya amen mo let's kana basa buru no sa obofo Herbal Mr. Okay ye ni nkomo e bia na ne de kan a obi eti aduri afia me da se na de me be se odudo na te se de edudo na nu abam se dike nti afia se na o kan ye na obofo Herbal Mr. Okay emrante no kra de o mu de adane fene se operation OBO4 o za wo hye yen obofo Herbal Mr. na me hu no obo aha ya no OBO4 okay for the chatwo iti amanfo hye no so se be ya obi NCC eti se na make no emrante ne de o mu de adane fene afia omo no mpa na omo num ni yie e maya no so de omo ho agim na ne ama mrante ne mani agi omo ho ne se omo si omo de ba num wi ano no nom ne ama eno ma gyen omo se ne na ebe yi stress afro omo somra omo sua de emra omo ye adwumaden e de how be bre omo ne de ene operation OBO4 omo de ba nom obofo Herbal Mr. na no sa no ayo omo ntini ni mo adwuma wo sua de without stress or ye adwuma nso a wo ye adwuma without stress utimi say we no eye ntini mo duro eye ntini ni mo adwuma eti na kye say ni ntini ni gira so a ahoden ni nso gira so eti afia akoya na montuo bi a youth ni tu amia mani age ho kire say wo mo de chi wo mo ho afi no bone ho na kye say ya pa ya mo baba so na se na maka no eye ntini mo adwuma enim difo no so de ba ye na afia ye no ma se kire say enye sabe obi na te wa keke no wasore se me de obofo Herbal Mr. ba enim difo ebi ye researchers emu pharmacist e ka ho a omo bo ase e de obofo Herbal Mr. e de aba eti se de maka no omo se eno no ye duru a emeye ye ntini ni mo adwuma eti se ne eduru ba bia ye num nuro bi se empagya ya ho ade ne immune system no sa no obofo Herbal Mr. no so no no take care e de ama ye ntini no eti ano so yenom ne saa ne ma yentini no entimi nya ahoden so far from fefemu na moja ne ntimi mi afusa na eka wodi asa woti adwuma no eti so far we ani adura purposely enim defo na yese e ma yentini no ahoden wo kwan sonko so because entini no moja ne fefemu yi a ube wie kire wan hwe stroke no de no ho ba be ensam wontini ne mo pa ne hypertension no ni ade de no ho ba be ensam wontini ne eti mi amane di aduro ne ho eti o ma me ate ase se se untini no e wa ahoden a je se wa wie se yare ye bedu so pa de afia e be den eti se wo nyare e yo obofo Herbal Mr. na wo se de bia wo hye na wonum bia eti me kra de me hunu ni sei no no kwasem ni amama hunu so obofo Herbal Mr. na afia Bible mu asem okay pese hwehwosro ahini ne tene na e kane ni aka bia wo nsa beka eti hwehwe untini na pomoden na apomodeli akanyina wonsanka eno ene obofo Herbal Mr. no eti alimdifo no de ye bedo o mase na fia esense obofo Herbal Mr. ne ye ntiri no adwumanti no wo mo se ye nkantre obi bia sisi yare ya no aden e wone so afia obi sisitimi ya ne ya wo ba no wachia wo be hwe na ebi no mo sere no we enye joke o enye ne ye wose ye de siri nipa no because obi sisi obetuma nya problem a ebetuma ye serious a wan hwe nipa no kro betimi abubu e de egu ho eti sisi yare no wa wo de anu waden afia sisi so kra de enya de wo se edidi agro so wa de ho adanse ye tenase asisi yi ye nante asisi yi atopa mi nu nyina ye bua nyina asisi yi afia de eti obi a wo sisi yare anu waden na de e yo obofo Herbal Mr. obi wo ho so ahoname ya pa ahoname ya etene so no aso obi o wa ahotutuo eso na enya ahotutuo ero so e yo obofo Herbal Mr. e de betimi abo obi wo so na chi ni nyina akoye entini ni mu hawo etimi afete na ama na chi afa ba ni sisi ne to ase ne nan kokom ote wo se wanya se ateka ene ye bɔ yare bi de ma ye ho
na enimdifo na me yate ase so omo mote saa no obenum nnuro saa fia na enko ni nyina ne se wanya duru a ebebawura ntininim na aye ntininim adwuma ayi yawe bia free mu ntino na uguso no monro ebe man problem etu de no obofo Herbal mesha obi a wo wasa problems na anu oden no unya obofo Herbal mesha no na eyi yawe ni finfiri ntininim na muda ho a afoti mu se sisi yawe ne sa pains ni nyina no ne kono na aye easy e di amount eti e wo ho de mo obi bia na menim se nche ye sori nkonya so afia ekwan ya obofo Herbal mesha nam so e ba ye nche se e fe keke enim difo pharmacists and researchers ya ye ka omo asebi no mo ya ne kakra bi because of sikasem sika ni ho na ewiase asa na tie o ebinum nim dia no wo ho ba sikasem na ye den e na akwa ye sumase adwadi a kire se obi dom wo kan wasem kire wo a e na bia wonya bia nom yanka ho asem an kire wo a because omo nya ska nya no dodo na no na beto adwumaku a ye fra no last chance group of companies anim ya director edubofo onya so mfaso a che me so abo me papa enyam sam kitu afia ene ye director and say what edro say what system ni mu na nipa kakra bi na nya binom ene odisika wam onya ne dodo na monya ne fofofo so mu bi anya bi nto eti afia we ya mekan ukra 20 series kwa wo nya nsesa e ka ho efo so obi anum bi na yentini no yenya mu adwuma because ye do pa the American say adwuma last chance group of companies aye no afia akufo ado krant mi nya say adwuma no aban bia krant mi nya because we nim say afia wo say abroche kra de say no mo ye no anim de fu adu mo nim de ye ne ma papa te say the researchers di obofo Herbal Mr. Abai nanka business people no so wo ska no e de omu sika ewrem e bi na last chance group of companies aye ya e no obofo Herbal Mr. Bia ye ton no bia afia enya na won sabetimi aka bi Ghana babia abrotefo no kra de o maso mama na ye fedodo o mu se ya na awo no eku omo eti ebiebie ntini ni mu saa mo mo eka omo hye ebo omo pa nti Ghana babia wo mi krom twapiesi ye kra be nya bi eti babia wo be konso a wa nya bie no wo de frɛ ye report wo mo ba ye na ye nkoma wo mo ebi numbers no if you say o screen so screen no say eti betimi afa 0574 353 707 0574 353 707 and a 0533 121 761 0533 121 761 mo Asante region and so 0531 54 17 55 Kumasi ada Asante region 0531 54 17 55 na chese ne duduo mu ayemfa mra mo ana mo so amopese mo ne yanim difo no edi nkobo no afia numbers no stores no so ye be do mase the way a wo so mo ton de maye no afia nya dro bia ne nya ne saa enuro no se stores no ntimi nnimu adanse a wan ha wadro be boss so te so oba bibia abo no so no afia mo a ahumiti o oba bibi bo ne so a ahumiti o yeda se papa pa yemfa mo si ha mo nyamishira wo so so ba ne ho wo capital o tu sunyan a ubenya bia nti yo se atwe maame ai mo nyamishira leta yesia places na aka no so o de betudwa yeda se papa afia nyamishira o aha anti o se ka bebia ibenya bia to ibenya bie no ehu hia pa afia pharmacy 52 eno wo Kasua Obom Road wo Filamtemi school no ko wanim kakra wo nsanifa pharmacy 52 eho no ye pharmacist ye nim difo no bebre wo ho amra no kra no ye free screening e de ma manfo tu fra numbers no beti ba kiro mo e na 52 Herbal shop enso wo Kumasi Kenya ase Duase Abronsa na ase 52 Herbal shop na na boache ene o kanshi stores no ebi wo ho Dani Pharma store bia ena takwan so was bibi duro fie ebi nso ewo ho ewo Cape Coast Sanko Test Pharmacy ombo mo homoden say takrade AA Mensa enso ewo bi na sunya se na me kan capital O2 rest ho no be ma me atwe ma me store ho no ene babia afia stores ne ye bekoso ahyo mo ni mo nyama bo ma ba because nya babia na bia ko mo ton ti o se bi ko bia na ebi nyanko ti o mo fa numbers no okay numbers no so na wo screen no asen me do for fresh see na so opese ye intini mu adwuma bo ha na ne intini na mu asisi na nansi ache me na ye mi sei
wonum bia na che se ne wonimu ana okro no afia emre wane ye nkokora no omuso ebuha wo pa wo se wo nyine na epo e ba wo ntine nim etibi ni omo to in boxes e de ma old age fo no omuso atimesira ye ye de mo ase papa akwa champion fo no so e maye ye da se na Ghana Post gusua wo mo rap ne ma ne de ma mesro o pese wo de ne ma bi ekwa amono ne ba bia na o man Ghana mu kura no a ene Ghana Post for any ensa wo so no mo rap ne kama emfa ma o se ye kotodwe dry fish ngwa bushmeat yam bayire na o pese wo de kwa amono ne a mesro ene Ghana Post any ensa wo so nipa no dana no ha no mo de ne ma no bokwa akogya no anyira enwene ho kura da na mpo se bibi kura si a eye Ghana Post Ghana ye japade to frɛ won mo a ne wo so won ye ma obi a won betumi aye de ama nya nam nko anya nuane nko a bibia Ghana hampo wo kokomlemle e bia pese ode ade ko Eastern region Western babia Ghana Post wo mo be ne kama e de ama WhatsApp number 0542527004 0542527004 na wone Ghana Post for edi enkomo Ghana Post secure smart deliveries Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ha mesra wo perform papa ne ho akade dia Ghana Post na make am for the amount and wachi Nokia Samsung iPhone smart TVs a range from 32 to 55 inches ni nyina Franco Trading Enterprise for it will be your tabletop fridges and so e wo ho air condition fridges no air condition Franco air conditions and so e wo ho range from 1.5 to 2.5 HP babia ubenya bi Franco product de babia bi wo ho CCTV cameras me so nya bi wo fie nya bi wo office nti babia onam bia na wo monitor de ekoso edemount for Franco Trading Enterprise it was 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 na one Franco Trading Enterprise for enkasa Kingdom Herbal womo Kingdom Garlic Bitters and a Kingdom Garlic Capsules ewo ho ebusu immune system no masrafo woni pedua munya hoden na enku enti anyarwa hodo say your cholesterol say your blood pressure sugar level ni nyina wonom Kingdom Garlic Bitters and a capsules a wona okro no New Kingdom Ginseng Power Capsules e mema dia mema no nom na mamu ahoden fa ya adwuma bia osisi na yo ya sexual weakness stress nhia energy New Kingdom Ginseng Power Capsules hwehwe Kanshi Drug Lane Kingdom Herbal Center wono ewo ho chemical pharmacy ne herbal shops bia mu no Kingdom enuro no bi ewo ho for 0536149961 0536149961 and 0303939987 Kingdom osi no challenger me ba sisi a me do for menyin free ha won komo foforo bi nso wa kira network me ba sisi a